berat aing mau ke loba teh. Ah. Jalan ah. Jalan. Capek aing nih. Ketemuan di handap biasa. Parayun ya. Nah, iya. Kumaha ember karana song? Mana lauknya ya? Gopal? Hah? Mana itu tas rugi, Mang. Tadi itu kami di warang Cipayung dah. Berat itu nyanakna. Si Gopal. Masa tidak nyeur, ya mah. Nyerkeun.